kan bir panhina kan kalanga the Mizoram Shop and Establishment Regulation and Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 hi a bill nei tu pulel hilowa mar minister zaom takin house introduce phalna rondir sela ilo somang. Good Deputy Speaker Kalome. The Mizoram Shops and Establishments Regulation of Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 he house zaom taka hian introduce karon dile. Ole bill nei tu minister zaom takin house introduce phalna rondila kan phal sakem ole kan phal sak chuan tu na introduce sela soi ho turin ron bu hwal bok sela ilo somang. To Deputy Speaker Kalome. Mizoram Shops and Establishments Regulation of Employment and Conditions of Service Amendment Bill sang hisum nile parukhi all samzong a soidu chuan pu Deputy Speaker kan Governor zaom takin nikum November tha ordinance alo ti chuato chumi chu abila kanon pulut le mayania a promulgate na turin alo chuato chu tun tuma hian elaya house zaom taka kanon pulut le ani amay ro chu tingota han nor liam thei chu ani bik chi alowa chu wang chuan alo chuadan kim chang tele a background trend khatte tin tuna ang hong turte amendment chu eng chiang e ani te hi toizong a soi han tum tai la a thome pu Deputy Speaker kan thriat thawangin kum sang ni le soma khan Mizoram Shops and Establishment Act sang ni le som chu kan lo nei to a kamin hnoya khan sum don na chi khrang shops ba ka commercial establishment hemi dor kan ti mai ni lo commercial thila enge ni in rail bol khrang mi som chorchin tana an zom tur dan kha chua alo ni to a pass alo ni to ani chumin hnoya chuan thil khrang a oma ti chuan pu Deputy Speaker chu kan kalpui mek lain ni kuma khan kum sang ni som ni le panga khan India Sarkar chun Sarkar lai pui chuanin Cabinet Secretary kai hruaina hnuaya Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT chumin hnuaya chuan task force adin ta chu task force chu minga chuan task force on reducing compliance burden and deregulation RCBD kan tia kha anita ni chu chuanin na thok tu te ham than na tur rang na thok tu te ta na har san na thlen tu a hlip kiang thei tur te le thil poimo dang te alo rel ta ani he tuna kan bil putlu tharina ako deuh bera chuanin na thok tu te ta na ol sam na enge ni arwai tu te tan po a thok tu te tan po ol sam na adan anzom tikhir tu chung song sukiang tu tur compliance burden chumi sukiang tu rati chuania tin chu mai ba ka chuanin dan bo che tu te khrem na le dan bo chimin dan bo che ta akal pui dan tura ti ol sam zok na kan tianga ta chuanin enforcement mechanism kha ti chak dan tur ani ta a chung te chu tuna kan put luina atumber chu ani ta ni ti chuan pu Deputy Speaker amendment provision ka luma hian thil pakhat che kan soile du chu nikum November tha khanin sarkar lai pui chuan labor court ti chu ka kan thria anga ta chuanin central law rang som ni le pakua kha aron la court chunga khan aron khung ta a chumin hnuaya chuanin labor te ta na ham thana tam tak kha bil tela andan then khatte po aron suta a chu labor court ne na in mil thei tur chuan he bil hi he amendment bil hi kan ron pulut tel bokani ti chuan pu Deputy Speaker phalnain kan ron putluwa chu kan na pakhat na chon ha tho hun chung section ria le section kuana mi ti dang lam kha nia ta hian ni khata na tho hun chung hi darkar ya thleng ti kha darkar som thlenga tho phalna po seina ania chu asap chong chon maximum working hour anita hei hi darkar som kha an chor ngei tur ni lovin darkar som thleng tho thei ti na ni ta ni pu Deputy Speaker omzi a chuanin tunlaya nakal mangalo in thak zela na chungchang hi alo dang lam na satwa tun ma na kan ti le tunlai na te chu alo inang lo ta chu wang chuan a tho hun chung de po kha ain ang diak thei ta lo ni chu ti chung chuan labor te hi an chorrim lu tukanga
an mani na an thlin tok bak te hi choralo palang e ti in thiam takin he dan hianin a khung le taboka sarkar khata darkar somnga thleng an thok theyang ti ani ta ni ti chuan ama chun darkar somni le pariat thina kha chu aron ti tel le taboka tin he ti lai hian na bi khaum ta ni enting na account buat saite engemon na tul bi khau khanon ta chung te tan chuan ni khata darkar som le pani thleng po tho phal sak an ni ta chu tianga a phal sak mek lai chuna le lama hen aron in hung le ta he dan hianin kan bil put lo hianin overtime kan ti hi an overtime tir thlut chuan labor ate khanin an tor dona wangin an labor ate thawang hauna tan khan thathum chungin an overtime ani point an hatho hun chung bel khom khan darkar za som ni le panga apel turan nilo tian ni le ta chung te chu na tho hun chung ania atumber nia lang chu na thok tu te din hun ngai tu chunga sum dong te le ni chuna kan soi commercial establishment te ta na nakalpui ol samna ei hianin ako kani panhina chuan spread over period an dia section som le pakhat na kha khati dang lamania spread over period chun na kha atho hun chung kha darkar rian mani se akara chol alo ta akara chol a chunga avaya abul tan na changa atop thleng in kar kha darkar som le pani ani turani ti ania ama chuan darkar som ania darkar som le pania po se ani ani turani kan ti khan sumi thleng chu po se the ani a upper limit angani chu shift ten an thok ta en tirnan an thoka shift number 1 alo thok ta sen huan break a dot le shift an ti le khami in kara kha a reizong darkar som le pani chunga khung turani ani lo chuan laborer kan ti de khanin an tuar theido na khet ani wang aniang ti chuan apathum na chuan pu deputy speaker section som le pani na na khan employment of women during night shifts ti khan ya zanlaman ha tho chungchang ania zanlaman ha tho he tuna kan man mek kan dan man mek po he na phala amero chu a tho theida na hi an ron ti dang lam ta khetani zanlama night shift ta me che tan ha tho theina chu kumsang ni som ni amendment ta po khana lo tel vek to wa chu ti chung chuan tu na hi chuanin anti dang lam na chu state sarkar khiat puina lak te ngai anga te kha angai don talwa written consent an ha thok tu tur me che na anin huam chuan zandar ko le zingdar inkara te po an thok thei to ang ti ani amai ro chu an tho don khan rang thil chi rang an mani an sahim na tu le na thona borok thata kan nei theina turin ruam han na siam ani achum de chu workplace safety kan tiang chi te sanitation chungchang te tin meichia ani awanga sexual harassment na tolo na tura a inven theina turin at na thona mun chu a him to kem ti te po en turania tin transportation thlengin he bila hian ron ti telania heta hian pu deputy speaker achor tu ten zanlama an mei che chorate chu an him to kani ti kha enge ni an ensure turani kha an enzui turani ti atel bok ani ama kha chuan sarkar khalna lak te ngai tu ne ro chuan a thok tu ale a chor tu te inkara in rem siam na heng dan te hi an zomani chuan an chor thei to ang ti ania chu ti dang lam lai chu ani ti chuan an hunung bera chuan pu deputy speaker thu boi chin feldan compounding of offences ti khania section tharania somni le panga ania ta chuan dan bo chet na lian tham lutuk lo china kha chuanin pu deputy speaker a khan pa ko ta thekala thu boi vati burbur lo khan poisa in choi tir compounding manga chin fel thei ol samdan zok zonani amero chu poisa choi za da hi a fine sang the ang ber atranga za zela za sumnga person 150% ani yang ti ani alet 1.5 ani chu chumiom zia chu khemna sang thei ber kha cheng sang khat lo ni ta se 1.5 ani chuan za zela za somnga a pun chuan sang khat zanga ani don ta ti na ngani ya chuti rual chuan kha dan bo chetu kha kumnga chunga kha dan ngai veka bo chet le ro chuan kot a akalangai to dona compound manga chinfel thei ani to don lo ani heng te hi pu deputy speaker to na kan amendment bill ina atum ber chu ani ya in kai koina ti ma son na te
sum do na kan kalpui do na mei chia te him na tur te welfare le safety te chung zong zong chu he bil hian a keng te la ani na taka chuan keini lamina kan ti ombok ma se central sarkar na ti tura min ron ti le kan labor code tharte ne na inherem tura kan danom sa siam rem na ania atira soi honna pu deputy speaker ka soyang khan nikum november ni somni khan mizoram lar sap chuanin he dan ti dang lam na hi ordinance mangin alo pom toak chu tun tuma hian amendment bila sarkar ina he rorel na in zom takal tanga kan bil min pompui chuan na kina ekta kan chuat hei turin ordinance thak na tura kan on putlu ani kalome Minister Zaom takin bil chungcha soi tur te soin bil pudut san te min shil to amendment bill ania a move to in fiat takin amen ngai lai te aron soi fiat to boka kalphunga kan lo ne ya chuan bill amendment hi dan om sa tlem siam that zeu ani awangin soi ho chiam ani ngai lo lem lo wa soi du kan omem soi du kan om chuan kam man pharila kan om chuan kan soi ho anga member pakhata meeting zange kan tiang minit nga mo ale tuna lo soi ho ila a soi turin ne pharma saber apu ramo ane mele zaum tak so mang palak bial tu the pitu speaker kalome kan minister zaum takin hey takin dan amendment bill ron lupuya the Mizoram Soft and Surveillance Regulation and Employment and Condition of Service Amendment Bill 2026 achung thu hi kan du chair ve ka lu chil ve a thokop mai social tur ka halo amai ro chu soi ve ka du chu he kan thiu angin Mizorama 6 dul hoya din district council pathum kan nei ve a para 10 of 6 dul chuan the trading hi district council kuta ada veni an area trade license te hey workshop license te engmo business randu ho chu district council hoya trade license an la thena ni tijan andor liendo hu chuan labor ompui kan ti don nge hak tu andil ve councila dorliana chuan panga te somte dorte diwa chuan peruk te pathum te tikhan council an pe ve thena ni chunga dorle ani tu le an chorte labor hu kha this council thunu in hoya omve an nia chuwang la dan kan ena whole of Mizoram mantur ati lai tak hi this council nen hey overlapping om thengem o license te tu council ti chuan khlai an chortur labor zat tu sak theitu council helaya state dina adar card te chahran tu sak mai khachu he overlapping om theitu ra ka ngai ni chuang he tianga all india mantur lo thelum mantur ni khachuan engatinge this council te hena tihan lo pasevero labor ho din hun hi ngai to ngai sia ti zongin state hian council ku ta da mai lo khanimina kan pass to pakhat da Mizoram goods and services tax poka house leader zaum takin he station ponilo lo thelo am han ngai sia central sarkar in pass ve turmiron tiangin tihan kan pass veni ti zong khan move veni kha dik veni so lo thelo thila pass ngai discussion area ni sikhachuan discussion hum hena tian lo pass ve ru ti san kuta damaila athalom di tikha ka soidu ania tin ka soina chan tak chu kha zu khap ngadan
kan pass down level khan eng po ni se sixlu provision a chuan non distilled water hi council ku ta da distilled water ero cha da lemlo lu kan traffic ma se concrete super line zu khap na bur na dan an siam to wa distill ni point non distill ni point resource ku dan da i chon mnfa sarkar vele a council ku ta thu ni 100% dan ni jepim lu sarkar vele a distill non distill khera hitang ti hi chu a thlo ve so eng pon se council ku ta daru tin hempun a hian kau chuak ve ni chu tilaya kan concern minister takin a hi chu kan house leader kan siam tan kan soi honga thatura ngai ro tia ma se kan ngai a kum ni vel kal towa angai bok chu eng ma chok thilumina omani khatiang khan overlapping tuna khan om ve thei ta ni chong eng pon ni se tha chu ku ti passport kapom ma se khlai aadhar card te chaw control sak ai khachuan ti han lo pas veru ti la council hena council ku ta mai la athlom ni ti kha suggestion ang ren kon sei ve pu deputy speaker kolome sei tu da kan lo em tuna pi beril van is hangi ai zo south tree bial tu mla za om takilo somang pu deputy speaker kalome a bill nei tu te a concerned department te na sa takin anin buat sai ve ngein ka ringa thati na pompuina engma han soilova wine up mai kha anai de win ka sia phar kha kan tam lo khop maya chuwang chuan an zaum anei tu te pon zaum an soi ve sham kan du ani tuna kan bill soilai make the Mizoram Shops and Establishments Regulation of Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 hi ke ka ngai dana chuanin bill changkang taknin ka sia na tho warlam ania thok dura in zirtir na lamania he ministry nen point in me viau in ka sia ram changkang jok te changklung jok te kan en chuan na tho an war em ema an work culture and work ethics te voina hian he hauzom taka kan soivek seng lova maro chu mutu te a shetu te kan ni ome chu tiang lam hoi a tho in zirtir na lam hoi a ron lu te hi alom oma a soi po phur om viawin ka shet lain phar kha kan tam manglawa fel fai de khapa han soi vak ngai lawa kan ngai nge ni pu deputy speaker ai hemi bila kan soidu achu meichia te ti lai concern lai kha ania night shift nei thei turin hey the Factories Act 1948 ina a khaplat maya kha challenge han siama court case te po omnola pu deputy speaker I phalna in the Factories Act 1948 section 66 clause 1 subclause B in meichia te zan na tho phallo na an neya kha Vasantha R versus Union of India sangni pakhatte Triveni versus Union of India sangni le pahnia te court case nein anawin kingrap rap toni a chati rwal chuanin nichina abil nei tuina asoita kangkhan Ministry of Labor and Employment lamina labor code pali aron ti chwata ka wangin night shift meichia tena kan tho theina alo piang ta a chuan darkar ya tangin darkar som ti te nia alom om le maya kan bel sham do chu darkar bia in lo kan ti ang chi mundangan kalpuyang te po hi thalai te hian kan ngak lel khomai heng ang te hi nei ve theila le khazir kara te computer class kal kara te mani zirna in tuang na turten om thei se ti te kha kan ril ro hen lang ve ring to a pu deputy speaker chuan tukina les de lama te kan zot kwala shops bi ka hianin a ratio kha kan shedu dewa mi pale meichia athok tua khan a ratio takha min pelona in aladang lamhan lo tura kangaya meichia te hi atam jok tuna chuan athok tam jok te kan ni e ti kha ania chuan kan tho na muna safety a security kha aron inziak amaro chu tlai khan han soi bel du sham kan neya pu deputy speaker iphalna in Vishaka versus State of Rajasthan 1997 te tin Aureliano Fernandez versus State of Goa ti tekha hemi the Sexual Harassment of Women Act at Workplace Prevention Prohibition le Redressal ti 2013 na kan manta ka kha ron chwa na bulpui te po kha ania sexual harassment talk 10
เฮงเตอินขินนัดเต็นหันกัลขานินที่เฮียนไม่เชียเตหุ่มหิมนัตูร์หุ่มกันหิมโจกนัตูรินดานอันรอนเสียมันนี่เฮ้ยอะไรเฮียนsafety securityเฮียนอินเสียกเวทีเราหน้าอินกัวเตจวนอินless day ขันขา sexual harassment act คำพังตูรินอันกัลปุยนี่ติเตกันหันเชเวจุดยังชวนเกนี่เรามาโพเฮียนcomply เวทเวมฉันไปอินเสียกเรามาเสละกันหิมนัตูระเฮลายดานอมซา2013นะอันปาสตากันมันเมกะฮีกันมังเวทเท่าเวมติเตคากันโจดเตลดัวตินemployer obligation พวกข้าอภิสังคบมายาข้าเอกตะคันจุงเตปจูอันนี้เวกตัวกันง่ายเฮลายเฮียนิน compounding offenses ขัดจูอมเท่านาอินขามีบากะคันเอ็นติวนันเลเลนนัเตนออกมามีอินวันด้วยนะอันนั้นตกตาลายคันินprincipal act เตกัดจูลเนลตกเราเดือดเตปอนี่ไม่เทปูดิบิวตี้สปีกเกอร์บิลในตุยมินเราเชียร์ที่อัมเซล่า penalty สักคันินแห่ง sexual harassment act จวนนินอันdoor car เทนะอัน business license ตีตบเทนะเตทิ้งคันมันนี่จุดยังชวนวุ้ยขัดวุ้ยนี่อินคินาเอโมฮันอินไงดามาฟิลไม่เราทิลเตเวนี่จุดยังจูเฮดานะเฮียนดูนักันบิลสวยไลเมกะเฮียนเดลเวเอ็มตีเตตินชีบ็อกซ์พอร์ทัลเตปอฮีอันมังไม่เชียเตนะคอมเพลนออลซัมเลจวลาอันเทลูเทนะตัวอันมานี่วันด้วยนะเองหมดเสียตัวอันนี้พออินจุงที่ยังพอร์ทัลเตจูอันเรามังเรากัลปุยอัจังไกเสียเตปอเชียร์ตัวเตปออัตมคบมายจุงอังเตปอจูเวงาลเทตัวกันง่ายบิลในตัวอินมินชิลฟิอาตัวกันง่ายนี่แต่ส่วนผู้ deputy speakerเฮบิลชัดตักไหมติวลำก็สวยอังคารนัทโออินซิร์ตีนัทโอวาร์ตัวมินเซียมตัวฮีอัชากติเลมายไม่เชื่อมินหุ่มหิมนาปออารมณ์ออกมาจุดที่รัวส่วนตัวเตะอะตอมนานักันสวยดูจูไม่เชื่อเทรนขัดเตะกันอินอังลวะadvantage ล่ะ employer เตะขินเทติเชียเอโมกัลนัตูจวลกนัตูติเชียมานี่ลำอินซิร์จวงซีโลชดูจวงซีโลเตปัลเวทเฮียนี่ดานินะมินดวดมามินหุ่มหิมไลเฮียนมังตูเตดิ่งนัดจันโว rights ในตูเตเฮียนินหมอพูนะ duty สังตักกันเนี่ยชัดตักดานซอมบิกันติตูรันติเตโปฮิกันเชียเตลอัชโอเมเฮบิลชัดตักฮีปัสไงตูรินผู้ deputy speaker กัทโฮเปกัลโอเมสวยตัวตั้งน้ำแล้วกันอมตัวเราชวนกัน leader of opposition เห็นสวยตัวนี้ผู้ Deputy Speaker Mizoram Supplemental Establishment Regulations of Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 วันนี้กันหันสวยหัวตัวที่กันเชียดเลี้ยงไอ้ท่าตากังคานอินเดียรำพุ่มกันดันมันเตะจูลังหันเอ็นนนสวะเห็นญี่ปุ่นกันหันมันสวะเตะออร์ดินันส์เตะโปโลเสียมโตเลยกันมันเมก regularize นะอันนี้ที่เตะอาจารย์ตุมินิสตรินสวยตัวทุกทีว่าชวนเคลมาซงฉันเห็นไม่ทั่วหันโจปาเล่หันสวยปาดุเตกันเนี่ยเต็นกันมินิสตรินไงพวกน่ะเวนับนะอันนี้มินนชานสักตุระตานะเตโปอันนี้เตลังเฮงดิปานมันนี่นะเฮงทิลตั้มตักตัวน่ะกันนั้นอเมนตัวรันซี enforce นะกันหันเนี่ยเฮียนิน Home Department เตหิงเอกันรีนะเกมานี่อาจารย์เฮียนินกัน Labor Officer เตได้ทิลดังเตเฮียนินVigilance เซนติเวทีเนมติเตโปข้าอภิกตะกินโจนะกันในเตลดัววันนั้นกันเสียหัวตัวฮี constitutional framework ช่วงอัตราปุยชวนินนิตูระไงอันนี้กันรัวกันรัวโลนะเละให้มากันส่วนเช็ดเช็ดตา amendment จำบ่บิลทาร์ที่ส่วนเลี้ยงนั่นแต่ลูกกัลเทชวนดาร์การบียอินโลเทนะเริ่มสร้างคอเลสกัลเตเลกันชลายเต็นตั้มตะกัทิลมัมโมอันนี้โลเทนะตัวดาร์การบีเตเตียกันนี้โลเทนันตัวเตโพฮีเริ่มสร้างกันเสียมส่งไอตัวละกันง่ายไอ้สับสาวเช็ดเจริญให้ไล่ฮีท่านเรียกไงทั่วกันสวยมาสาอันนี้ให้ amendment section เรียกนั่นแหละเรียกกว่าสมประคับข้าหันสวยกบตะไม่ละ
kan ministry la suita kan khan atlang puin darkar riat ni chin kha darkar soma la tho hun po se chungchang te kar khata working hours darkar smli pariat darkar somnga po seina ni ang khana langa chuti wa chuanin special case overtime ti mai la kha kha darkar som pani thleng in sor theina sang ni som kan extra lo kha da bel lo ni boka hela hian zona kanei achu article som ni pakhanna fundamental right kan ya khan right to dignity of health ti ne soya working hours le overtime po se wak hian mi hring krisel na le chumi konga kan chan vo kha ati borbangem article somli le panina human works condition ti po kha a khoi tel them ti kha hela hianin a in mai khop maya tin article somni le pathumna forced labor ti working hours kan han po sei po khan khang te kha voina kan dan han siam kan han ngai kha ka hi workers welfare board khoi tu tur kan ni rualin dor kai te ham chana zok de hi ra khan tlak maya workers welfare ai ma khan an sor theina hun po seina lampang khan ya chu wang chuanin khalaya khan enge labor welfare ain business welfare kha priority kan da zok ti na ani em ti te kha kan zo te ran ya khalai te kha working hours kan po sei khan mandatory health safeguard te po kha a om khan lova he ang si te hi kal zela hian om tel thein engem ti kha ril ro oma chu ti rual chuan amendment section som pani a khan mei se ta na safety thatak mai aron ta na kha lo omin ka ria lo thei lovin tun hu na hi chuan kan mei se te an ta fa na an thok na sa dan anga zan lama an tho rem lo de anga kan ngai po lo thei lovin an thok na sa to wa chumi ta na an safety tur mumal tak a om hi a lo om ka tia chu ti rual chuan an safety tur chumi ta chan written consent an zena tur kha zaran thok tu ta na an consent lang na kha a oma alo ka tia ma se dan bo che tu lom ta se dan bo che tu khem na lam kha a section kha om tel lovin ka ria khang te po kha aron soi fe huna khanin enge ni rules lama te lati tel le tur nge ti te kha kan zot te ni engpo ni sen dan thatak mai ani kan ti lo thei lova mumal zo ka thok tu te kai hroina ani rualin tun chuma kan han amen tu ra hi han en hianin labor welfare ain business welfare ani ma emle tin he tu hi kan sei ve ni chu alo me tuna house leader in soi tur ni em no so mang to deputy speaker hi kum sang ni so ma dai khan kan lo pass to khan ni kan ma mo awanga kan passport ni lova central lamina lo ti roan ti kan ti lo thei lo kan nei ania dor kan kai ve atangin mizoram hian kan mi chorte hi mi malin biak remna kal nok thin kan nia tia dan noi ka hani her thut mai kha sang ni so ma po khanin atak taka kan man thei ka kan ring chia lo hlom ning ka ria amara chu ti mak bo ni wang kan han ti ta ni tu na chuan dan kan nei to dan noya kal ram kan tum ve a thei chin kan apply chho ve te po angai ta ani maya tin sarkar hian thil man mo chuan ordinance alo issue mai thina chu session ma sabira kan legalize thina hei chu a formality kha ani deuh to ordinance reng hi chu kan soi vak lo training ka ria tu na po khan zo na an chan fel ngai ang te kha kan ministry na chan te anga chan kha chuan pas mai tai la ti kha kan ro do point pakhat kan bel zop do ro chu ani re ta kan in chor hi a fulo ni mi zo te hi thleng ma te bang ma te kan oma re tak chol te kan oma dar kar re ta na kan tho hi chu ngai to a hun ve ta khop mai hi a department te po hi
kan ha advice dingal pa sengin ti chuan zingkara te po darkar a va thok thei zana te po kan om thloin arin oma chun laman na dang thok si kha ka tiang zong kha kan ti chho ve lo chuan kan in chordan ni khada cheng su te za ti ngot thi chu kalpui reng chi po ani chi to lovani tuna chuan pulang hi lo mar minister za om takin a chan the ang te sal fel pain abir te waina pa house pass pui turin rondil ngal turin lo so mangu to the Deputy Speaker Kalome. Tuna kan amendment bill putlo hi nie. An soita kan khan ordinance lo pom to te ni wangin kan soiwak lo po kha aoma. Masabera chuan ti pabial tu puke kramo zona district council ku tang wangin dalo ti kha tun chuma mi hi chu kan create sual pal thei ania he chu registration kami trade license silam kha ani chi alwa chuwang chuanin thil dang deuh ania na thok tu te thlawang ho na lam pangzok aven him na lam kha ania tuna mi big hemi the Mizoram Shops and Establishment Regulation of Employment and Conditions of Service hemi tuna kan amendment ni lo amasa a principal act po khanin ADC exemption kha lawa trade license pek na lam kha ani chi alawa chuwang chuan hei chu thil dang deuh ania chuwangin a khan pa da tel ani lawani panina chuan pu Deputy Speaker I also 3BL2 P Beryl Vanei sangi zona kha a zona tila asoi hon asoi zauna khanin kami post act chungchang prevention of ngeni sexual harassment act chungchang kha engtinge apply ve theidan ngatnge kan ti ve lo ti lai kha amendment bill section som le panina khan protection from sexual harassment ti akhada tel thawania chuwang chuan a khan pain gonga te tiang khanin kan zu bil tel ve ta chi alowani poni se kan leader of opposition te P Beryl Vanei sangi tele kan house leader te khanin thil thumun soyan nei chu chu darkar bia in lo hi a thei ve to lom nei ti khania pu Deputy Speaker an ron sei chu kha lo mom le maya chan chu a chu tirwal chuan kan thei lo hual ania elaya min lo khal chu ni deu berdona kan boi pui me ka state level committee in minimum wages si less day secretary chair na hnuai hian kal pui me ka nia chumin hnuaya chuan heng hun panga in lo te tan hian pakhana chuan casual le master role employee te tin shops and establishment tu na kan soi mek heng hnuai in lo mek te public transport in lo mek te le building and other construction worker ho khata employee ho te le factory employee te tan darkar bia in lo na hi hourly rate hi kan boi pui me gani pu Deputy Speaker hei hi na kin loka chuan man thein kan pe do na ti chuan kan house leader so yang che khanin darkar bia ni chuan mi in zinga te na thokanga chuna college te kala thil danga tianga zanlama te thole theidan a thok tu te nen po in siam remin ke point mi mal point ka lo ngai to ve photo thina en tir dan le lai tur kan han ruai ta chomala ma chona thala tho viau maya chonhola ma chona lo chaw ta da ni khat han ti ngot po kha adar kar khat chunga po khana tho kha ain thawe mem mai ani chuwang chuan daily worker ina ano tu zat hourly worker ina hourly alo thei zat ale monthly chumi pathuma an minimum wage chu he minimum wages act sangkha ko somli le pariat noi hian hourly daily monthly lobby a minimum kha fixed theina ma chumi fixed tu chu state level committee in minimum wages ania chu chuan tuna hian man la meka pathian zara kan damanga tuna changa hun rei lo te hian pu Deputy Speaker kan pe mai po kan ring ani ti chuan kan leader of opposition pulal chanda maral te ina a khemna dana soya kha a principal act azo khana ma amendment alu zok hian section somni le pakhat na khanin anilo a penalty hi section somni le palina oma punishment chungchang hi section somni le pangana oma kha a khemna chungchang ania tin tunge enforce ang tia kha
enforcement chung chang hi labor inspector te section som ni le pakhat na principal acta ai khanin kan man lai me ka khana oma chumin hue chun labor officer te hemi appointment of inspector te oma labor inspector ai chu a hremna lek ko tu chu anita ani poni se pu deputy speaker thil dang te po hi an soibel turi ka imbuat sai nuala ma ro chu kan budget session hi array de udona kan hatlanga kan ban mania mang tamaina employment state insurance ung changa inzialu dante inziaklu te ham thatna te le hemi konga mizoram kan la harlo dante hi soi turing karon in buat sai thui khop maya mai ro chu ka soi to lo mai anga ena kina e demand soi ni ate kan da soi tel the ni chon hemi nuaya mizoram ina ham thatna kan la don lo dante e dam do in thlenga labor te tana lak the ani dante a inziak lu ta insured person kan na tlema wangin chu ESIC dam do in po kan la nei thei lowa e kan number tlem chung in minister gan zudila tum ni lai ka zudil to heti zathi in zialu photangai ti han kan tla zela especially in tunahen kan deal me ka chu po chu nge kan an don ka hrelowa labor te hi india ram dan hianin alo hum halna sa maya mizoram hian adan lam hi e kan zawaya mo purna tlang ani anga mo purtu de berdur po kan anga kan la har lo khop maya e chumi konga chon kan har a tha kan leader of opposition ina aron soilan zok labor te hum halna lamai main achor tu te ham thanna a tirwal khan ane lingzong kha ani tel thei tho kan en dana zerin an na thoun chung are heta an lo atam het te kha an lo arli kha darkar riet chawa kha darkar so ma an pun kha chon an lo kha apung tura ngai taila hei tun laya an uar emi kan labor code tharte le lai labor chung chang kan ju soi ve na po an soi tamber pakhada chu gig worker kan ti platform worker kan ti hei zomato ti ta amazon ti te thilron delivery boy kan ti mai agenda rang reng delivery girl te pon ni theyanga chu heng ho hum halna hi tuna chuanin india ramina aboi puilian tak chu ania achan chu ma chuanin construction worker anoma tin sarkar na thok tu nom lea rail factory worker te noma tu ma silo tu na thar ni si unorganized sector an ti ta in organized silo mai ro chu chung ko tam tak e jon na ni si chu gig worker platform worker kan ti hin ni ta ni delivery boy delivery girl kan ti ang chi te heng ho hum hal na dan te alo ta zela ke ni po kan dan he kan leader of opposition na asoyang le arot ang che khan kan ti chak zelanga e kan ti house tol tolanga na kina chuan mizoram milin khulam dan zong khu pu deputy speaker ke ni hian kan bun tok lo ve dewa kulaya po ka soi ve chu union labor minister oma commissioner le secretary zong state tinami ten oma in sarkar lai pi official lian zong an oma ka soi chu in dan zong a hi mizoram le state te ya hianin minon man lui tir tim tum su UP man thei mizoram man thei lo Maharashtra man thei ke ni ta na man thei lo one size fits all approach in kalpuya ke mani dan bo che si lawa min enge ni dan va bo che rup si lawa sap tong kan manga min fine tune dan ke mani mila min herrem tir dan hi min phal sak ro ka tia phal sak lowe pon ti lawa chuwang chuanin min phal sak ani hi tin e kan siam rem ve mai ni ke mani aziak ni si lo khan mizoram mila kalpui zel to po kan tuma chung te chu pu deputy speaker kan han soitela chung zong kan soi nuwa chuan e thanem ngai takin asoyaten min soi puya ordinance alo to te ni bok ne Mizoram Shops and Establishments Regulation of Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 e house te ka hian min pass pui turin karam dile kalome ne kan minister kha kan cha du chu na thoret khami kan fixity kha adar karanga kha andar kar po kha achun ret lam le zan lam ret te om theise chan chu taxi ho po zana re ta khana chuna khati rang de te hau tak dan te loi nang lo wa khang kha han khir tel theula fun kim de wang ole the minister zom takin the Mizoram Shops and Establishment Regulation and Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 to House
pass pui turin aron deal ta tuna kan buk anga pass rem ti apiagin rem ti tiula rem ti lo kanom chuan rem ti lo ti la ole tuna the Mizoram Shop and Establishment Regulation of Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 to House Yan Lungrol takin apasta ani